Igama kuPhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uPhaka udakwe yini ingqole ebhuqabhuqa imithi abafokazana ngotholi lodwa likamentshisi ithuluza ngihambe ngafika ezemini wami uqakele ezoshuba kusengazana mayini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja okubhajwa ikhulula ufuka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani manje nje ngiphakathi ke namhlanje sanibonani amagumbu wonke omhlaba sanibonani ngisho ngithi ilanga ebesinalo ngomgqibelo angisoze ngalikhohlwa empilweni yami nanamhlanje nje ngo12 sizobe sisebenza nabo bonke abantu abalo makhanda khanda ilanga ebesinalo ngomgqibelo izimangaliso ezenzakalile angisoze ngayikhohlwa empilweni yami. I swear to my God ngiyambonga uNkulunkulu ledlozi elangipha lamandla enginawo ukwazi ukwenza izinto mase kunhlaba ubone ngosi ngoba in these days kuyashoda ukuthi abantu benza izinto umhlaba ubone ngosi. Uyabona njena kunenceko engene isiphefumula kanzima ngelanga la ngomgqibelo mhla ka1 April wonke umuntu owayekhona wathuka nibone lukhulu lapho nikhona nonke benikhona emcimbini unyawo libolile isilonda bayithatha lenceko bafike bayibeka lapha ya enzansi ngathi abayikhuphule ngobucayi bayoyibeka lapha phezulu wonke umuntu wayeyibuza ethi umuntu onjeni usazovuka yini ngasho ngathi ngoba ugobela wami uNkulunkulu akukho ongenzeki egameni nje mawuphakamise ugobela uNkulunkulu akukho ongenzeki nangampela nje kwavele kwenzeka abaningi abakholwanga ukuthi hayibo izinto ezifana kanje zenzeka kanjani emhlabeni izinto enje yebo ziyenzeka as long as mawunamandla akuwona amandla okuthemeleza amandla ukuthi zibonakala izinto ngithe mangiqeda ukulapha loya muntu obesephelile kuvela amathambo kuvele umlenze ubolile isilonda sesingaka uthe bengabevuka bathuka abantu bakikiza abantu babeqala phela abantu ukubona ukuthi yini engicapable ukuyenza mina ngicapable ukwenza into sokuzoyibona ingakho nje wawukuzosigujana bethi uBhaka siyamazi ukuthi uyalapha uBhaka yebo ulapha ngilapha ngempela nje afuqa bamanga ngilapha ngempela ngiphinde ngiqaqe ngempela noma sekumele kugwetshwe futhi umuntu odlalela kuwena ekhaya lapho ukhona ngigweba ngempela nje the noma sebekikizileka abantu kuthe makushaya 5:30 normally makushaya 5:30 isuke iphele imicimbi esuke yenziwa nje abantu basemhlabeni abangazilutho umuntu bengabenza inkonzo nje makuthiwa mayiqala ekseni noma umuntu enza into ayenzayo 5:30 kusuke sekugoduka thina kwathi sekwenziwe konke kwaphefonywa ngalapha kwadliwa kwenziwa yonke into basutha abantu zathi mazithi 5:30 ngabatshela ngathi ima umcimbi uyoqala sesiye emanzini ke manje thema kufika emanzini akekho wayetshela umunye ukuthi hayi ke kushubile manje uyabona ke bonke abantu la ngiprove khona ngathi mina hayi abantu baphethwe yidlozi ngempela abantu madoda uyathanda uthandi la ukhona nawe othi unesithunywa mfethu lapho ukhona yidlozi lakho lelo abantu baphethwe yidlozi ngangazi mina ukuthi abantu banamadlozi ahlakaniphe kanje ngithema ngingena emanzini beqala bazowela wena wabona kuwela umfula iJordan ngesikhathi soJesu Kristu bezowela behamba ama steps awu7 ngokuthi phela mina ngikulevel 7 bathi la bewela sebeyophumela ngapheshe yabokuqala inqwaba yabantu abanedalwe phezulu bavele babona izinto ezingajwayelekile emanzini abanye bezwa emadolweni kungathi khonto eyenzakalayo abanye babona ibonakaliso khona live hayi ukuthi umuntu lelo uyaphupha ngiyanihlonipha nonke nila epagini lami especially laba bafika ngiyanihlonipha I bow to you ngithi ngiyanihlonipha ngibonile amandla abanye babefika bangihlebela athi umuntu engathi ngimsebenza bebesedlula kumina ngoba ngangisemanzini besedlula kumina athi umunye my king khona into engiyibonayo lemanzini ngithi ungabisakhuluma dlula
kusalayo kodwa konke kuyasetshenzwa siyobethela emakhaya namhlanje mangiqeda nje ngizokhuluma ngaliyonto emagroupini kalapha ku WhatsApp ngithi khululeka konke njengamanje kunqotshiwe konke siyakunqoba manje abanye bathi bafike hayi ngoba bethi bayahlonipha or kanjani afika umuntu lapha phambi kwami athi voshololo amadola vela lapha athambe athi voshoyele emanzini ngithi bengabe sengimgeza athi bevuka azizwe emukela amandla amasha uvala ke hey ngoba ngisazobona emhlabeni as long as masibambene ungeyena lo muntu onenhliziyo encane mawuhamba noKing Bhaka ungabe nenhliziyo encane ngoba kuningi nje samba ama steps njengamanje le step besisambile istepisi lesi sasemanzini leso kuseza istepisi ke la sohamba khona ke olwandle khona sasolwandle ngiyonitshela mangabe sengithole wonke ama details ngesasolwandle khona sasolwandle istepisi and mase ngitshela sona uzorelate even nakudala nasemabhayibhelini nasencwadini lezi analysis yabo so uthe la abaphambili la sebe bonke besemanzini abaphambili baba u7 kwavele kwaqhamuka umkhemezelo wezulu lathi fa and wonke umuntu wathuka wathi hayibo kanti kwenzakalani emhlabeni basha abanye bathi hayi phela inkosi le bathi abanye hayi inkosi le bathi abanye hayibo lingavele ukuthi fa abantu la bengene emanzini bathi uyinkosi ngiyanitshela mawunomakhandakhanda is not about product ngicela abantu please believe me uhambo and ngiyakuthembisa lapho ukhona nganya kwethu ayikho impi ezokunqoba angikhathali ukuthi abantu bathini ngoba ngibabonile abantu mina bedlala ngokuhlupheka kwabantu ngibabonile abantu mina benza amahlaya abantu ngosizi nangeinkinga zabantu ngibonile mina ngasibuka isono ngabona futhi abantu bephuma bengena aphume kulomuntu angene kulomuntu afuna usizo axake kangene kulo afuna usizo angene kulo afuna usizo ngithi mina njengoba sewuqhumene nami ngicela wazi mfethu ukuthi ngikhona ngingowakho uma kwenzekile wathi uyangifonela wangangithola efonini ngisikhathi ubungifuna ngaso khululeka uzongithola sithi nje mina kwadlula umcimbi loya angikaze ngikuthola ukuphumula imanga ngizoze ngiphumule kahle kusasa ingakho nje izolo kuLosithathu njengoba kuLosiye namhlanje angizange ngingene live because bengisasebenza phela ubumude umsebenzi ngoba kunabantu abanye nathi asibagwebe ngabachecka nami ngabona bayakudeserve ukugweba khona abanye ababetha ngigwebe nganitshela nabona ngiqopha umlando umuntu afika fake kuthi sekugcwele ngiqale phansi ngishone ngaphansi endishini ngiyokhipha isithombe somuntu mase ngibiza umnikazi osilethile ngithi lo muntu usexolisile nje ngithi hawu lo muntu ubusokhuluma naye ngangibatshela abantu izinto abanga understand ukuthi ngizithola kanjani abantu abaningi namanje abaka understand ukuthi ngangizibona kanjani into ezazenzeka lapha umuntu alethi isithombe ngithi hawu lo muntu wena njena yena kanankinga wena nje onenkinga kulo muntu lesithombe sakhe wena ehlisa umoya kulo muntu lo muntu akanankinga nawe wena olwayo akasalwi yena ngisiphindise emuva isithombe ngoba abantu babeshilo bathi bayacela ukuthi kungagwebeki nabantu abangenacala ngagwebeki abantu ngorong ngabatshela futhi ngathi khululekani mawuphethe mina uphethe inkosi emhlabeni indodana emazulwini umsebenzi wami mina ukulwela abantu uyathanda noma uthandi uyangithanda noma ungithandi umsebenzi wami mina ukulwela abantu ngiyacela bandla ukuba uqinisekise ukuthi awubi nepride uyangena la egroupini kamakhandakhanda lapha ku WhatsApp awubi nepride nje wehlisa umoya nje ungene egroupini kulula mangilethe imiyalezo eqondile egroupini kamakhandakhanda ngoba ngifike ngisho lokho wena mase wenza lokho engikushoyo ngoba njengamanje indlela ekuliwa ngayo ufana nokuthi uNkulunkulu njengoba esebenzisa umzimba wami ukulwa iziziphi njengavuma ukuthi ugobela wami ulwela abantu bakhe kodwa esebenzisa lenyama nalomzimba nalo moya wami so that is why ngithi konke sizokunqoba ngoba mina ngilandela izinto vele ezilandelwayo angidunguzeli nje mina mangemanzini ngiyazi ngiyokwenzana ngigcina icala mangabe ngiyolwandle ngiyalazi ulwandle ukuthi lilamba igaba engaka ulwandle alamba isigaba esisodwa lento ufika ume la emsebeni yolwandle bese uyakhuluma
bese uyangena uthi umbhabhadisa umuntu nawe uyasaba uthi ungakuthatha ulwandle uloku umculisa yena phansi engathi wena ungcwele wena uculisa lo kanti mase kubhekwa lo gezwayo ungcono ngempilo kunawe wena omgezayo ngoba impilo ibuye ibe umbhedo uthola ukuthi umuntu othi uyakomgeza unemoto wena ozogeza lo muntu awunamoto uyisidididi nje uyabona into ezikhona kwale moto ekuziwe ngayo nje uthi lo muntu uzomkhipha ibhadi ulift wemoto yakhe lo kahle kahle lo muntu lo nemoto kumele ngabe usiza wena ongenamoto kodwa uthi umthandazi la ukhona kodwa ngoba lento le ihamba abantu bese beyazithethelela kufana nomuntu makugula izingane zakhe kugula yena athi inyanga izilapha ayikho leyonto mina nikho nje ilanga mina uyothola kuthiwa King Bhaka uyagula King Bhaka uneyinkinga King Bhaka ugingqika nemoto King Bhaka udutshulwa abantu lezo zinto mawunamandla ngempela uba nesiphiwo sokwazi ukuyibona zingakenzeki ingakho mina ngikwazi ukuhamba mina ngaye esibhedlela lapha eKingsbury lapha mawubheka lenga kumzinto eKingsbury Hospital and ngifuna ukuyombheka lo muntu owayesekhulekwe eshaya osister lapha eshaya onesi eshaya odokotela bambopha izandla nezinyawo sevuvukela izandla la engathi uboshwe ngozakosi nangapha nezinyawo ivuvukela abuye isakaza odongeni evuvukela emngaka ngwabonga ama security lapha eKingsbury Hospital madoda ngiyanibonga abafowethu lapho abasecurity ngoba ngathi ngingena nganizwa ngikhuluma nathi ayike wangena uKing Bhaka ke bazophila abantu kulesibhedlela ngangiqonda kuleya ward le ngangibizwele kuyona ngathi mangifika bebaningi abantu abebe around ngaqonda kulombhede walo engangikade kuthiwa ushaya wonke umuntu ngathi mangifika into emnandi ngami angifiki ngiphethe izikhwama angifiki ngiphethe imithi angiphathi lutho manje lapha umuntu esibhedlela ngoba ngini mina ithuluzi ngilifice ensimini ngathi ngifika khona ngafika ngathatha lamanzi ngacela amanzi esibhedlela njengoba ngihlale ngibatshela abantu esinabo abakhanda ngithi lawo manzi akho lapha endlini awumuthi lawo manzi leyo nhlabathi yakho lapha endlini iwumuthi leyo nhlabathi leyo ngane yakho elapha endlini iyisibusiso leyo ngani lo muntu ohleli naye endlini uyisibusiso mangimela besibusiso futhi angaba isiqalekiso manizoxabana uyabona mazoxabana ugwetshwe umuntu osendlini baba ingozi le umuntu osendlini la uhlala khona kudalelwe ukuthi zwanani ukuze yena nedlozi lakhe abe isibusiso empilweni yakho nami ngathi mangifika ngacela amanzi khona esibhedlela bangilethela bathe besangilethela amanzi ngawathatha lamanzi ngawashukuza ngagqotshula unwele lami olulodwa la ngagqotshula unwele lami olulodwa and mangigqotshula ngafaka lamanzi engiwashukuzayo angeliphanga ngathi ngigcoba umakhanda la enweleni njengongena khona mase ngifika khona anguphethe umakhanda kodwa ngugcobile enweleni ngagqontshula olulodwa unwele lami ngaligaxa kulamanzi ngithe ngisuka ngathatha o1 rand abawu3 ngabafaka amanzi unwele lami o1 rand ngashukuza ngathi ngisuka ngamgeza ekhanda ke manje ngamgeza ekhanda ngamgeza inwele ngamgeza ubuso ngezi izandla ngamlula ngase ngicela sister ngathi ngicela abaqaqe bathi akekho udokotela ngathi hayi sengishilo ngiyaqala imiqaqe ngicela ngingaqala imiqaqe inyawo qala ngizandla yabona bamqaqe izandla ngayigeza izandla uthe suka wavele wathi yethe uthe bethi yethe ngathi ngiqaqenike nezinyawo bamqaqa nezinyawo ngamgeza inyawo wavele walala ngase ngitshela sister ngathi ayike njengoba eselele useyaswipe lo moyo kade umhlanyisa njobelele usuwehlile sekuzokukhuphuka lo umuntu ngempela ke manje kuyashintshwana uyabona kuyaswipe njengamanje mangabe umuntu kade sehlanya bese ezovuka uqala yethi kube ngathi uyalala noma ngathi uyaquleka bese yaphaphama sekuphaphama omunye umuntu nalapha ngakusayiphisa kanjalo hawu nangempela kwaphela nje imizuzwana esalele ngaqala futhi ukuthi ngathatha le mixture yami ngamhlikihla ekhanda ngamgeza ubuso ngamlula izandla ngamlula inyawo ngathi hayi ke sengiyamvusa ngamshaya ekhanda kathathu wavela waphaphama wathi phaphama wathi awusanibonani
Sanibonani mangabe ungangikholwa hamba uye Kingsbury Hospital mawufika khona ubuze ukuthi uKing Bhaka wafika nini la ubuze le information kwathi ko nurse lapha ya kwangena odokotela babe kwamanye amawodi bezobona lesimanga esenzakalayo bangifica nje ngiyikhona ngasho ngayi mase ngihamba futhi angiphumi nalo ukuthi futhi ngiphuma ngisho phuma ngisho mina ngonokubhathaphatha khulu fana makhanda indlondlo enamakhanda amabili madoda enesithathu lekwazana ithuluza ngambi nalo ngilifice esimini madoda ithuluza ngambi nalo mina ngeke mangiyebhanoyini lo ngiphethe ikhwama nje engathi ngisidididi zilokho ivulwa ivalwa kuthiwa yini lo iphetha ngiyona inyoni mina yona inyoni mina mangiyebhanoyini mina ngihamba nginje kodwa la ngiyakhona ngolifica khona ithuluzi ngoba mina I am a built in mina baba ngi-built in mina ngi-built in ingangisho ngithi mina abantu basazobona ngoba uhambo lolu lude wena la ukhona mfethu uyawudinga umakhandakhanda wena nomakhandakhanda mfethu siqalile uhambo ehlisa nje umoya ubeke phansi siyalahamba lolu hambo awunginike at least nje mina 6 months mfethu wakwazwaphi mfethu kuthiwe khona umuntu onabantu abathenga umakhandakhanda ngoDisemba abanye kodwa manje manje ngikwazi ukuthi ngithi wonke umuntu owake wathenga umakhandakhanda kuhlangana ungabeza nje osigujana bethi wonke umuntu owake wathenga isigubhu abahlangana abantu abathenga igubhu ngeke bayisho leyonto ngoba yindaba babeqolwa ngeke bahlanganiswe ngoba behlanganiswa yilo uzokhala yilo wakhale yilo abahlanganiswa abantu ekuthiwa nje benza ukuthi nokuthi ngeke baba ushiwo kuthiwe nawe la ukhona woza nesigubhu sakhe ngeke bayenze usigujana lonto baba khohlwa baba ngeke bayenze lonto lesigujana ngoba yindaba yazi ukuthi liyathi esigubha isebenza ihlobo kwakuyiqolela abantu kodwa ngibabongeke usigujana balashe maye bayalalela bandla hayi yabo madoda phela umuntu awumgceki noma esehlonipha umuntu nje mayisehlonipha wancamela ukuyisontela kahle nje full time iyabonga nje lonto mfethu umuntu mawusumbona siyahlonipha useyayisontela hayi ngeke phela sishawa uma seyisontela phela uNkulunkulu ugobela wami mase inikela uNkulunkulu umuntu hayi ngiyamsupporta leyo muntu nje mase inikela uNkulunkulu mase inikela ngoba phela le yanto ukuthi kuthiwe nasi isigubhu so6 million so1 million fuck off lonto leyo ngayivala yaphenda balonto fuck off umsangano lonto ngayivala lonto futhi hayi sibonge phela manje sebebuyela uNkulunkulu ngijabula kabi nje mangibona usigujana bese enkonzweni begquma bekhuluma ilimi ngisho ukuthi akodwa ngingconywana ke lo ngoba at least udlalela ngaNkulunkulu ke this time yabo hayi udlalela kumuntu hayi so nje ludu uhambo esazolahamba benginjoka namhlanje ngizobonga nami futhi ngicela ukuyibonga nami ngoba ngangithe angeke ngize ngikulungise abantu abayiphatha into edliwayo noma bayothenga kodwa kwathi ngolosihlanu sekuzoba umgqibelo ukubeza abantu ayikwala ngavele ngawisa ukugalakajalwe enkomo madoda kwathengwa yonke into yokwenza ukudla kube mnandi kwathengwa yonke into ngaze ngajabula ngibona bonke abantu ngomgqibelo bejabula bethi hey sase sabusa king kanti besobusiswa kuthiwe ngeke sibuse nje na angifuni ukuqamba amanga mancane ama chances la kuthiwa khona ngathi inze kumina kuthiwe ngifile indlala hayi ngeke mancane ama chances ngeke ngihlonipha kakhulu madoda futhi angihloniphi nina ngihlonipha amadlozi enu mancane ama chances la ngathi uze ka King Bhaka kunento sizonqoba uzonqoba kanjani ulambile esiswini netolo zikude ukudla obukuphethe sekuvele kwanakala okunye kudlila ingane obuhamba nayo udliwa umngani wakho solambile senamba nifuna itona abanye bafuna ama garage ngeke uzudle garage mawuze kumina madoda kuthiwa khona umcimbi esinawo noma khona insebenzo esiyenzayo khohlwa ngiyokwenza ngayo yonke indlela kodwa futhi ngeke ngithi mangimemezana lo ngithi kuzobe kudliwa engathi nginimema ngokudla ngeke ngiyenze lonto mina ngeke ngiyenze lonto ngeke nginimeme ngokudla ngoba ngiyazi ninemali zenu niyayisebenzela nemali zenu ama challenges nje lawa nalawa ya futhi nawe silwa nawo kodwa ngeke ngithi hayi kuzobe kudliwa anofika hayi kodwa nje abangaziyo bayazi ukuthi hayi guarantee nje makuthiwe seka King Bhaka hayi kohlale kudliwa
ngangishilo futhi ngasho ngathi bazokhumbula abanye ngesikhathi lo yamfana ekuthiwa uNhlanhla Lux ebhayiza lapha eSoweto ngasho ngathi hayi ipower seyilapha iyamsebenza ipower awu ngasho namhlanje ngakusasa wavele wakhala wathi bese kufika ama-Hawks emfonela ipower yafika in the form of ama-Hawks izomkhalima nje ukuthi mfana usugijima udlule ngisho ekhaya manje kanti yonke into usuyabhayiza-ke manje ngisho abantu bebekuthemba kwaphela kwangazi ukuthi ukhuluma into abantu abafuna ukuyizwa ngasho kodwa ngathi hayi mfana yindaba ngokukhulumela ngasoze yenzeka ngoba alikho ilanga othi abadudiliwe abantu bokufika alikho lelo langa lelo uyabo uhulumeni ukubayeke ngamabomu labantu jwabela njengoba uthi uyadudula into engekho nanamanje ngathi yabona ke masudlalela komalema baba udlalela kumuntu onepower kunawe wena ugudi la emlonyeni pepepe kodwa when it comes to power you are nothing boy kodwa njengamanje power yakusebenza angiyikhulumi into engekho nangampela wavela watetema sengishila ipower yakusebenza ngizokhumbula ngangasho komunye futhi isigujana ngathi ubanjwe inkunzi e-airport nangampela wa confirm wathi hayi vele ukhona ithathile imali wabuye wathi uyadlala confirm ukuthi ngampela yayenzeka into enjalo naye ke uNhlanhla ngathi mangisho ngithi hey njobu lapha eSoweto lokududulana nomalema nje lapho wena ipower manje isilapho ukuthi izofika in the form of what I don't know but what I know spiritually sengiyabona ukuthi ipower isikuwena ngakusasa wayiconfirm ngoba ngithema ngabe ngimchecka lo yamfana ngabonga ukuthi hayi suka akahlakaniphile enhlobo ngisho lo muntu ekuthiwa uNgizwe uncono kunalo muntu ekuthiwa Lux uNgizwe mkhulu uncono nalo ekuthiwa Lux ngoba uthi bengabe ekhuluma uNgizwe into eziningi ayishoyo lisuke kuyizona futhi ziyenzeka umehluko uNgizwe itiming njengenayo ngoba ubhaqabula wonke umuntu azabhaqabule nalomuntu oke wamphakela uyabo kanti uLux yonke into ayishoya yenzeki yena hlobo futhi yabo lo muntu wafundisa le muntu isingisi wabheda kabe kangafaya azisingisi namuntu ngoba uvele apepeleze ucabanga ukuthi wena ushintshe isile ngoba nakho ukhulume ngesingisi kanti ebhedile umuntu kanje ashita contradict akazazi noma uyalwa noma lema noma uyamthanda umalema ngoba ngezwe bembuza lapha yakolonye uhlelo etelevision bethi mangase nje ngempela kuthiwe iqhamuka ithuba lokuthi sebenzana nomalema ngizakalani wathi hayi umdala umalema uyena umuntu ofuneka ezinganeni ayitshele ukuthi ngane ngicela ukusebenza nawe ngathi umuntu mawudila naye ulwa naye usungafuneli utho nje izodila nalowo muntu uyazi distance from umuntu othi akalungile akakwazi ukuthi ungafuthi kubantu akalungile umalema sekuyaba uthi bengafika azocela ukuthi usebenza nawe uzoshintsha wena uthi hayi kulungile ake sisebenze kanti yini inhloso yakho yabo so ziningi izinto lemhlabeni esazozi-analyze kodwa nje into engayisho ukuthi mangibheka icingwana leli hayi icingwana ngengqondo lingaphezulu ngalo yamfana ekuthiwa Lux yabo hayi ngengqondo lingaphezulu ingakho wonke umuntu mawuthi uyabheka makuthiwa lizokhuluma icingwane uyaqala umuntu kakhulukazi ama-politician ngoba kulezi insuku lithanda ukuba yi-politician ulifica libhizi liminciki ngifuna ukukhuluma-ke nangalo mcimbi lo ozoba ngomhla ka-29 April lo kamaskandi ekuthiwa ikhuphuka nezakho yazi-ke mina mase ngithe ngifuna ukukhuluma ngisuke ngizokhuluma angikhathali ukuthi into usuke uyibuka kanjani kodwa mase ngishilo ngisuke sengiyisho ngoba ngisuke nesizathu sokusho ngifuna ukukhuluma ngalo mcimbi futhi ngolosithathu oluzayo nje ngifuna ukukhuluma ngawo lo mcimbi ekuthiwa ikhuphuka nezakho lo kamaskandi ekuvotelwayo ovotela umculo wakho ukuthi la uthenga khona ithikithi lomculo wakho uphinde uvotele nokuwina imoto ngifuna ukukhuluma ngalowo mcimbi ke niyazi ukuthi angishaye eceleni into engizoyisho ngalowo mcimbi into ezokwenzeka leyo ngizokhuluma kodwa ngolosithathu oluzayo sengiqedile ukuchecka ngawubhekisa phansi ngawubhekisa phezulu ngawubhekisa le sengiqedile ukuchecka kade ngiuchecka izolo bengiuchecka izolo nje ngihambile ngaye edamini lami le ngahlala phansi ngawuchecka yabo ngoba bengibona bonke abaculi like bafaka imali khona ngathi awuthi ngiyicheck ukuze ngibe umbongo ikhibhaka hayi ngiqedile ukuchecka mina ngolosithathu oluzayo nje ngiyadakaza nje ngizobe ngiyisho ukuthi kahle kulo mcimbi kwenzakalani
lekuthiwa ukhuphuka nezakho ozoba ngomhla ka-29 April lapha eMoses Mabhida. Futhi mina ke mase ngikhuluma ngiyakithi wena unyanyayo fokofo, wena unyanyayo fokofo baba gcwala. Into emnandi into ekishoyo ilesuku izokwenzeka. Angikhulumi into engekho, ngikhuluma into engekho. Ngifuna ukukhuluma lo mcimbi kothi kushaya nje ilanga lawo lo mcimbi la ngo-29 April ngobe sengikhulume ngawo mhlambe ka4, ngoba ngizothi mase ngikhuluma ngawo ngizobe ngiphinde eduze. Mangawuqala ngobe ngiphinde eduze ngoba ngizobe sengifuna ukugcwalisela bonke abantu bakaMaskandi ukuthi makuthiwa inkosi le uKingBhaka inkosi into ukuthi wena uyibuka kanjani I don't care, kodwa base ngithi mina izoba nje isuku izoba njalo ngabe kuyadlala. Ngibuya le damini ucheckile ngaqeda. Angidinge imvumo futhi yabanikazi bawo, angidinge imvumo yempintshi, angidinge imvumo yabaculi, angidinge imvumo yegora, angidinge imvumo yenkabi fokofo. Mina ngizokhuluma ngawo ngendlela engifuna ukukhuluma ngawo lo yamcimbi lo yami. ngoJuni bonke labantu abasalile ngathi senza insebenzo ngamakhandakhanda kuyaphoqa ukuthi ngoJuni 1 ngiphinde futhi ngisebenze bona, ngoba angifuni kube khona besala khona, ngoba lento ifola under into ebaleka kakhulu le insebenzo leyo kubethela emakhaya. Angifuni kube khona besala khona. Maqeda la ngizongena egroupini ngamakhandakhanda ku WhatsApp ngiyakocacisa futhi ukuthi ukuphi nakuphi ekumele kwenzeke. Uqinisekiseke ngoba njengoba namhlanje kulosini ngizokhuluma egroupini ngamakhandakhanda, ngizophinda futhi ngomgqibelo ngizophinda futhi ntambama phinde futhi ngikhulume egroupini ngamakhandakhanda, ngoba ngiyasebenza manje. Into ebengiyenza kahle kahle ngizoyiqeda kahle kusasa emini insebenzo le bengisaqhubeka nayo. That is why abanye kade bengangitholi bethi bayangifonela, bengisasebenza mina, uyabo. Ngiyaqeda ke kusasa emini. So ntambama nje kusasa ngizoqaqeka nje ngikhulume ngendaba egroupini ngamakhandakhanda, ngicacise kabanzi indaba zensebenzo nani ngizozinikeza isikhathi ngicacise labantu abasahlala emakubo, ngicacise abantu abahlala emqashweni, ngicacise abantu abahlala ematrukini, ngicacise abantu abahlala kamngani wakhe, ngicacise abantu abanomuzi kodwa basathe ngama-site, yabona. Ngizocacisa yonke leyo nto, kodwa nini kusasa ntambama ngifuna ukuqedela kahle lo hambo, ngoba bekumele ngiye nasemathuneni ngiyoqedela obunye umsebenzi sasuqalile ngeke ngichaze ukuthi kwenzakalani. Papa yini nonke lapho nikhona, nginithanda njengemali madoda. Nikhumbuleke angikhulumi kuma inbox aka Facebook, angikhulumi ku inbox aka Facebook. Ngiyacela bandla ukuthi mawukhuluma nomuntu ku inbox angena uKingBhaka lo. Mina uyangifonela 0798130260 uyangifonela. And nginesiqiniseko wena obesinawe edamini into oyibonile zenzeka, why witnessa, wabona ngisho ngivusa umuntu isimo sibucayi efike ethwele phambi kwenu. Ngangibhizi mina Samuel enye into walethwa lo muntu ngibhizi ngaqedela into engangiyenza ngasingabe ngam-attenda nibhekile esemathambo lo muntu nambona, yabo, ngamvusa. Kwafika emanzini, makufika emanzini ngafike nakhona kwenzeka imanga nepower ngwakumnandi madoda ukusiza abanye abantu madoda abanamadlozi aphezulu madoda. Hey, ngangizwa abanye abazinyanga bethi ngizwe ukuthi awasuka lokho madoda, abanye beshawa inkwiti, isign lokuthi njengamanje ipower yakhe nedlozi lakhe liyabona ukuthi hayi kona ke kodwa niyongivuma ngelinye ilanga noke nisho ukuthi hayi sake saba naye umSamaria okade uKingBhaka, ngoba ngenza impilo yami nje mina ngibeke yonke ekulwelela abantu bamakhandakhanda. Nawe uzungangidayisi la ukhona, uyabo, ungangidayisa, angisoze mina ngakudayisa. Unelungelo lokuthi la ukhona ufike kumina anytime mawungidinga. Usho mawufika uthi ngize kuma king, ngiyokunika isikhathi sami sonke. Mawusuthe nje ngilomakhandakhanda ngize kuma king, ngiyokunika isikhathi sami sonke, ngihlale phansi nawe sikhulume. Mawubothi uthe uthi uyafona bangangithola, don't worry, arrange, fika uthi ngize kuma king. Ngoba nomakhandakhanda ngekukhokhisa imali yokubona my king, nguking wakho phela. Yikini la akufanele ukuthi abangimthola my king, angiphathi makuthiwa ula eduzana le KZN noma mhlambe ula eGoli kodwa flexible ungakwazi ukuthi ngize my king.
ngahlala nawe ngoba ubaluleke kakhulu kumina mawunomakhandakhanda nawe futhi ozoba nomakhandakhanda uzongena kulo group nawe yabantu ababaluleke kakhulu empilweni ngiphilela ukulwela nina yingakho nje mina noma ngikhuluma ngeke ngisatshiswe inyoni mina ngeke ngisatshiswe usigujana akekho umuntu okuthakatha uyayibona insebenzo siyenzile lesizogcina makunomthakatho omaziyo mana ake umcele ukuthi akakuthakathe manje khonto efuna ukubonisa yonke kuzokwenzakalani kuyena makunomthakathi nje kuthiwa uyakuthakatha ake umtshele uthi hayi ake uthakathe ndoda awuthakathe wemama ngeke khonto ngifuna uyibone kuyena lo muntu ozogadla wena futhi ngifuna umbone mawukuthi ube nemali esuke kube nemali eshona phansi mawukuthi ubedumile ngifuna umbone esuke ekudumweni ethi wohlololo eshona phansi kucwele iziziba ngaye makhandakhanda usebenza kanjalo siyacwethisha izizibi ingakho nje manje inqwaba yosigujana uyazibonela sebeyayifosela abaphuphe phuphu manje abaphuphile ngoba bethanda basayiqinisa kodwa baphuphe phuphu khona uKingBhaka manje phela kahle vele lamandla lawa awam lamandla anzima kabi lamandla lawo yabo so njengoba manje ngikhona ngilawula impilo kanje ngilwela abantu kanje akho inyoni ngadlalela kumina mawufuna ukutesta induku zakho ndoda ungayitesta la kumina kodwa ungalokothi ulahle uthi mina ngitesta kwami kuwena ngoba mangaqhamuka umuntu nje mina kuthiwa uyangichallenge athi KingBhaka test into yakho kumina angamnyisa mina ngakuphele ngisho inyanga ngeke ngilo ngithi yenza mina mangaqhamuka umuntu nje athi KingBhaka ngiteste ngiyacela nje umehluko angazi ukuthi ipower yami ingafika ngayiphi indlela mhlawumbe ingafika ngendlela vela gwazwa abantu ejointini ingafika ngendlela thabaginqa umuntu ingafika ngendlela vela dutshulwa abantu abanomona ingafika noma ingayiphi indlela kodwa yami ipower iyafika mina ingafika ngenye indlela vela shawe avela awesendlini kodwa mawungangichallenge nje mina uthi KingBhaka ake udile nami hayi mina ngakunyisa mina baba ngifuna ukufihlela mina bengayitshela ngiyayisebenza lento ngakunyisa mina ngenhlanhla akekho umuntu okangijwayele kabi mina ngishiya inyanga zingihlonipha kabi ayikho nje bese ningikhulula umbhedo so ayikho into engingayenza ngithi ngishaya le yanyanga for what kodwa bengabe iyitshela ukuthi ingaphezulu kwami ngeke ngishaya ngithi ngiyayinqoba ngiyayishayela ukuyikhombisa ukuthi ngaphansi kwami phela mina phela ugobela uNkulunkulu ngiyokukhalisa uNkulunkulu nedididi zale emhlabeni cha owami ugobela nje mina hayi futhi ukuthi ngiyasho uNkulunkulu wami ugobela nawe umfundisi la ukhona othi uNkulunkulu iqonde indaba kaNkulunkulu baba ukuthi akuyonto encane ungamemeza uNkulunkulu kanti awazi ubemizana umemeza ngoba waxoxelwa mina ngimemeza ngoba ngiyazi ukuthi mangamemeza manje uNkulunkulu ziyenzeke imanga gobela wami lo ingakugobela wami esebenzisana nani nedlozi lasemanzini amanzi kuba yindaba angcwele amanzi iwona ireason yokuthi abantu baphila amanzi mangavalwa amanzi ke baphila abantu shothi amanzi noNkulunkulu kuyahambisana ingakho ufica abathandazi nabo bekusebenza ngamanzi ufica izinyanga ziyogeza emanzini ufica abafundisi bayakubhabhadisa ngamanzi abanye baze badayisa amanzi emasontweni inkulu indaba inamanzi kodwa izinyoni azazi inkulu kanjani KingBhaka phela wazi bafethu ngiyanithanda njengemali I can't compare you with something else you are always the best especially to my life yabona that is why I personally decided ukuthi I can do whatever it takes to make it a point ukuthi wena you are always safe and protected yabo ingakho nje la ngithi mina noma kuthiwa emsebenzini khona bekujwayela kabi ngizoyicacisa futhi le ndaba ukuthi qinisa kanjani emsebenzini ngale nsebenze siyenze ngomhla ka1 April wena osalile la qala ke manje uqonde ngoJune 1 bonke abasalile bawo bebela ebukhosini makuukuthi futhi nawe kade ukhona ufuna ukuphinda uze ebukhosini ngezathu zakhe ezahlukahlukene uvumelekile ukuphinda futhi wena ufuna ukuphinda uze ebukhosini uvumelekile kodwa ke mawuzophinda ngiyokuhlalisa endaweni yakho wedwa mayobuso uphinda ngiyokuhlalisa endaweni yenodwa la ngobe nje ngiloku ngithitha ngezinga eliphezulu khona ngoba
awusafani nasekuqaleni wena umuntu kade ukhona ngomhla ka 1 April awusafani nasekuqaleni ushintshile yabo manje kushintshe ngisho igciki lakho ningathuki ke nisazosibona ke into eziningi ezifile egcikeni nizobona amaselesele efile nizobona izinyoka ifile nizobona izinto ezingasile lezi ezirepresenta ubuthakathi nizoyifica ziyifele emagcikeni phela sisebenzile emagcikeni manje sebenzile emagcikeni sebeqalile nje abanye babhiza yangena ama message bayabonga Papa yini lapho nikhona nginithanda njengemali ngiyohlala nginithanda futhi alikho ilanga ukuthi wakhona umuntu kamakhandakhanda ngimlahlile ngiyakucela nawe ungatatazeli ungathathi izinto ngenhliziyo wehlisa umoya nje wazi we are one big family thank you so much bye bye